Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel aho tugiye kugaruka by'umwihariko kuri Tour du Rwanda igihe yashingiwe, amafaranga yinjiriza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'impamvu wumva buri munsi u Rwanda ruhora ruvuga ngo tugomba kwakira Tour du Rwanda uko byagenda kose. Tugiye kurebera rero hamwe akamaro by'umwihariko uyu mukino w'amagare ufitiye igihugu cy'u Rwanda, amafaranga rwinjiza ndetse n'impamvu igihugu cy'u Rwanda gihora kivuga ngo Tour du Rwanda, Tour du Rwanda. Wahari ukibwira ko wenda ari ugukunda imyidagaduro cyane, ariko ubundi nta zindi nyungu igihugu cy'u Rwanda kiba gifite muri Tour du Rwanda usibye akayabo k'amafaranga rwinjiza bitewe n'abantu benshi bazira muri ayo makipe aba yaje gukina bayaherekeje, abandi bantu baza bava mu bihugu byo baje kureba Tour du Rwanda, uburyo binjiriza leta ndetse n'abaturage b'u Rwanda muri rusange. Akariyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda uko byagenda kose, icyaba icyo ari cyo cyose, buri mwaka ruba rugomba kwakira Tour du Rwanda, ndetse igatangizwa by'umwihariko yatari madamu wa perezida Jeannette Kagame, aba ari perezida nyir'ubwite wagiye kwitangiriza Tour du Rwanda, bitewe n'uburyo azi agaciro kayo, azi amafaranga igihugu cy'u Rwanda kinjiza kuri Tour du Rwanda, ndetse azi n'uburyo abaturage b'u Rwanda babyungukiramo bitewe n'uko Tour du Rwanda yinjiza amafaranga menshi kurenza wowe uko uri kubikeka. Reka dutangire turebe ngo ubundi Tour du Rwanda yatangiwe ryari, ninde watanze igitekerezo n'akayabo k'amafaranga Tour du Rwanda yinjiza buri mwaka buri uko ibereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi uyu munsi tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu, kuri kino cyumweru niho Tour du Rwanda iri buze kurangira, bakaza kumenya uri buze kwiyegukana ari uwe mu kiye gihugu ndetse n'uri buze kwegukana umwanya wa kabiri. Gusa nkubwira ko mu bakirimo harimo umunyarwanda umwe, hasigayemo umunyarwanda umwe, ariko abandi benshi bari imbere bagiye begukana izindi nsinzi nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko baturuka mu bihugu nka bya Eritrea, Ubufaransa n'ibindi byinshi. Gusa reka nkubwire ngo tugiye kurebera hamwe ngo ubundi iyi Tour du Rwanda by'umwihariko yinjiza iki, n'ahe mafaranga yinjiza igihugu cy'u Rwanda. Ese ubundi u Rwanda rwungukira he kugira ngo buri munsi nyine urumva ngo bavuga ngo Tour du Rwanda, Tour du Rwanda, ku buryo umukuru w'igihugu yihagurukira akaba ari uza kwitangiza, ataba yaje akohereza madamu we akaba ari we uza kukifatiramo, kubwira ngo kuri kino cyumweru no stage ya nyuma iri bube, bakamenya ngo ninde muntu uri buze kwegukana. Gusa nkwibutsa ko kuva Tour du Rwanda yatangira, umunyarwanda umaze kuyegukana n'umwe, imaze kwegukanwa n'umunyarwanda inshuro imwe, akaba yaritwaye muri 2018. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri iki cyumweru, ku cyumweru cyashize niho yatangije irushanwa rya Tour du Rwanda, ndetse no kurisoza kuri itariki ya 2 akaba ariwe wagarutse n'ubundi kongera kuyitangiza, kugira ngo nyine ku mugaragaro ize gusozwa ndetse nawe abihibereye. N'isiganwa ryatangiye kuri icyumweru cya tariki ya 23 Gashyantare 2025, rigasozwa uyu munsi ku cyumweru tariki ya 2 z'ukwa gatatu 2025. Urabona ko perezida niwe wiyiziye, afite idarapo, urabona ko nyine byatangiye ari we uritangije. N'isiganwa ryatangijwe ku mugaragaro na perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, akaba yari kumwe n'abandi bayobozi barimo perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI David Lepatient, akaba ari we wari aje kuba yashyigikira nawe iri rushanwa ry'amagare. Mu gace k'uyu munsi rero umukinnyi wahagurutse mbere ni umunyarwanda Jean Claude Nzafashwa nayo, ukinira ikipe ya World Sailing Center, akaba yakiresheje iminota 4 n'amasegonda 21 mu kuzenguruka ibirometero 4 kuri stade Amahoro. Tour du Rwanda 2025 yitabiriwe n'abakinnyi 69 baturuka mu makipe 18, aho u Rwanda arirwo rufitemo benshi, aho rufitemo abakinnyi 14, rugakurikirwa na Eritrea ifitemo abakinnyi 9. Nkwibutsa ko Eritrea aricyo gihugu cya kabiri cyitabira imikino y'amagare ku isi, Ethiopia abakinnyi 8, mu gihe Ubufaransa n'Ububiligi bufitemo byose hamwe bugiye bufitemo abakinnyi 6. Reka turebere hamwe ngo noneho ni izihe nzira zakoreshejwe mu minsi ishize ndetse n'iziri bukoreshwe uyu munsi wa nyuma, kubwira ko ubu mu kandi kanya saa 9 Tour du Rwanda izaba irangiye. Abakinnyi uwatwaye
igihembo agatangazwa ndetse bagasubira mu bihugu byabo. Agace ka mbere ku cyumweru no kabaye tariki ya 23 Gashyantare Stade Amahoro. Stade Amahoro rero gusiganwa ni ibihe k'umukinnyi ku giti cyiwe ibirometero 4. Mbega nyine aka gace ko gakinwa n'umukinnyi ku giti cyiwe ahazenguruka ibirometero 4 bakareba uwazengurutse umwanya muto yakurusha abandi. Agace ka kabiri ngwibutsa ko muri kano gace ka mbere uwari wabaye wa mbere ni umunyarwanda wari wazengurutse iminota 4 ndetse n'amasegonda 21 kuzenguruka Stade Amahoro mu gihe kingana n'ibirometero 4. Agace ka kabiri ku wa mbere tariki ya 24 Gashyantare Rukomo Gicumbi Kayonza nyine bahereye Gicumbi berekeza Kayonza aho bakoresheje ibirometero bingana n'158. Agace ka gatatu rero ku wa kabiri tariki ya 25 Gashyantare kabereye Kigali kajya berekeza i Musanze aho bakoresheje ibirometero 121. Agace ka kane ku wa gatatu tariki ya 26 Gashyantare bakoreye Musanze berekeza Rubavu aho bakoresheje ibirometero 102. Agace ka gatanu ku wa kane tariki ya 27 Gashyantare Rubavu Karongi bakoresheje ibirometero 97. Agace ka gatandatu ku wa gatanu tariki ya 28 Gashyantare Rusizi Huye bakoresheje ibirometero 143. Nkubwira ko ari naniho bakoresheje ibirometero byinshi ko kuva i Rusizi ujya Huye harimo urugendo runini. Agace ka karindwi rero ku wa gatandatu tariki ya 1 Werurwe Nyanza Kano Olympia bavuye Nyanza berekeza hara kuri Kano Olympia aho bakoresheje ibirometero 114. Agace ka munani rero ari naniko ka nyuma kabaye uyu munsi ku cyumweru tariki ya 2 Werurwe bavuye Kisisi n'ubundi bayikore bazengurutse ni Kisisi gusa bazengurutse aho bari bukoresha ibirometero 73. Rero reka nkubwire ngo ubundi iyi Tour du Rwanda by'umwihariko yinjiriza igihugu cy'u Rwanda amafaranga angana iki. Ubundi Tour du Rwanda iyo yabereye mu gihugu cy'u Rwanda nimba ikubwira ntugire ngo ni igihugu cy'u Rwanda gusa kibyungukiramo, kuko n'abaturage ubwabyo bungukira amafaranga menshi, kuko icyumweru cyose bamara barabanza bagafata n'ikindi cyumweru bari mu Rwanda bari kwitegura nyine bakabanza bakamenyera ikirere cy'u Rwanda, aho usanga amahoteli yo mu gihugu cy'u Rwanda aba yagiye agafata kandi gaciro gahambaye ku buryo abantu bose baba baje nyine baba bashaka amahoteli yo kuraramo, bashaka aho kurara, ibyo kurya, aho basohokera, amayoga banywa, ugasanga nyine usiga igihugu gusa n'abaturage bose bagiye babyungukiramo. Ariko by'umwihariko nkubwira ngo iyi Tour du Rwanda ubundi yo yabaye yinjiriza igihugu cy'u Rwanda agera kuri miliyoni 67 z'idolari, kubera ko abantu babaje abari benshi ndetse n'ibindi bihugu biba byashoyemo amafaranga bikamamarizamo, kuko Tour du Rwanda ibikurikiwe n'abaturage benshi bo ku isi mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse baba bashaka kumenya amakuru nyine yuko ibihugu bye biba byagiye byitwara muri Tour du Rwanda, ndetse bigatuma Tour du Rwanda iba umukino wamamaye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bigatuma n'abandi bantu benshi ku isi bibabera icyitegererezo, ndetse bakumva ko nta handi bagomba gushora amafaranga yabo uretse kuba bayashora mu bijyanye n'imikino y'amasiganwa y'amagare. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro nkubwira ngo ngende Isaac Sibomana, gusaba gukora subscribe kuri YouTube channel.